Hello. Assalamualaikum. Karungukan nyo in tingog ko. Please comment kamu bang nyo karungukan in tingog ko ba atau di. In topic na to, a live video ni pendapat sin mga viewers. Uno kanyo in pagyanon vaccine. Uno pendapat nyo in vaccine. Tumakad na kita viewers. Tawron ta na. Kadungukan, okay, magsukol Nur Nova Sali. Video kira matampal dah. Kunda kanaw-kanaw. Okay, assalamualaikum. Happy weekend and ngan ko Enod. You can call me Monef atau admin Nadja. Ako yung admin sin TMSP Vlogs atau TMSP page. In topic na to doon na ini, uno pendapat nyo in vaccine. Sebab yan na matungkat in vaccine. Sukol Nur Nova Nasali. I-comment nyo in pendapat nyo comment section. Uno kanyo in vaccine. Uno pendapat nyo in vaccine. Uzair Mujahirin magsukol. Clear, yeah, it's clear magsukol. Di na kita magpalugay. Magbasta dyan kita comment nyo bang uno pendapat nyo in vaccine. Share nyo in live ini video ini supaya kita tumaw din magpug pendapat basahon ko kanyo pendapat niyo sab banguno kanyo in pagyanon vaccine bakuna. Huzair Mujahirin idol tarako sab bro. So ano pendapat niyo in pagyanon vaccine ini? Comment down. Mag-comment kamo o bang uno kanyo in pagyanon vaccine. Long sin kaywanan agenda lang niya sin Dajjal. Sising katugsukan. Long na kapakaran na microchip. Sakali in microchip makasud pawaran. May nang nga tuyo amon ipag-track hamano siya. Jari makontrol nila in mano siya. Makontrol sin pagyanon lang na Illuminati atau Freemason. Dua tumpukan nila unen nagko-control sin dunya amoy to in pagyanon nila ambok sabab ito angkan aon hindi mawaya mag-vaccine at anti-vaccine. Assalamualaikum, alhamdulillah marawda sab kasi ako ubos na nag-vaccine. Wala ako kaya na naman dukaing amura in sakit paran. Okay, ubos na siya nag-vaccine. Minom lang ako Panadol. Ubos okay na ako, alhamdulillah. So aon na bukti taw kaya vaksinan atin nga di ra sab makamatay biya sin pagyanon nila lang niya matay tao on sab mag-story lang niya in vaccine bukon ko sa rundon patayon tinilong niya takes time matawa mga lumaway bulan biya nang pagkita patayon atid insulsin tao susuya kid sarta bang akaron in baita sin mga doktor sin mga sila ilmuwan deng mga authorized person atau authority lang nila in vaccine bukon siya sab on siya side effect sarta in side effect lang niya bukon da babugat so bistel hinglaw na dya kita sumakitin baran pagubos ato katugsukan sa rundon pagubos lang na magtugsok dindon ka na naman biya kita sumakitin mga ovyan atin niya bang ngaon namon di makarasin vaccine tadi vaksin ini bangin tau ya so pamalong na example long na bang kolong na di makarambok suntok ay nako magpavaksin amo ito yung ya dalilnya bang kita di na kaya ho na to way na malaman na di na makakusog subay di na magpavaksin tinya di makarasin side effect biya ito pagyanon ubos na yun ang bukta mga din nagbaksin wayron kaya na naman niyaro kaing amura sakit baran okay ang buket tuling side effect side effect niya kung dito masakit at siya sakit baran minum Panadol okay na ako alhamdulillah at yun mag-vaccine ini bukun makaminsan na makaruwa marayin kakasi niya buk siya frontliner kan siya kaya vaksinan magto comment nyo in pendapat nyo bang uno in pagyanon vaccine uno kanyo in vaccine matawd to di mabasin vaccine pasal miuga sila marang niya manglawog-law nin parinta magsukol pag share mo kakasi
on kita ang butag 2 viewers. Actually page ini TMSP page ini matod siya followers. Sa tabi ako lang din active. Maray na kiugdan ako sin Facebook, sin shadow ban long ta. Biya lebunan ba sin Facebook kay Mark Zuckerberg sin page ini. Adanya maray aw nalanggal undang-undang Facebook sabab admin daran mag re-upload photos in mga dengha media kay banan jari nya to maray ambok to kasaan sin information sa diyan pag-share ta tinya dira to mo no kaya wa dengha pag media matod magpakayat to mga media pag mag-recycle patta pag yan jari ate ko imbya to piaglangan sin Facebook biyain undang-undang sin Facebook ini biya way bisang kanda biya ang ganti sin Facebook nilimyo na ako pansipak maunit kuno makaanak idol dan kan Mujairin idol din oh napasa ko rin sa adloet tulong na puko ni sa blong na maunit makaanak sa bang kuan napasa ko adlat tulong niya COVID bangin to kyug dancing COVID bangin usog kyug dancing COVID baka siya nag-positive perigloin mani niya tawa sperm niya ma-effect at niya di ba siya kuan mapauglaw tadi makaanak kaunitan siya lang ta makalag tubo pathirbiting salam admin na mo durugan in vaksin para kako ikarayaw ra isab hamabaya vaksinan punal okay in vaksin ikarayaw pa tau katan ini ya pendapat sin admin ikarayaw ka to kanikatan sumagawa di ikarayaw nga mun tawri makara sin vaksin ini artinya side effect niya aun watto di marasin tao jadi suway sab aun desab tanto aun desabihan biya pag pagsadya sin mga kadoktolan asubon desabin magpatugsok artinya pagubos before ko tugsukan asubon da ko unin history sin kasihatan mo health mo condition mo makarakaw niya sin ambok suntok pang ko ri makara ito dahil niya pang ko ri makarambok suntok ay ko magpatugsok unsan tawa mo ambok suntok na matay na ando kaylo na ayaw magpatugsok na depende maray sir ha reaction simbaran kay banan kasi hinglaw naging tao in tao pero okay na sila alhamdulillah yeah napasta kwad lang ito long niya in side effects in vaccine maging tao in tao sakit o hinglaon sumakit simbaran amo ito muna yung nagkasabot sinin mo kasi ni pero okay na sila alhamdulillah oo makaruha mataod hindi mabaya kasi dahil ha China ubat din in sakit virus dahil dasap ha China in ubat sin sakit virus dahil dasap ha China kaya mabuwa sila alhamdulillah tiyawak ka lang na di dasap maglukos magvaksin bang di mabaya okay atinya on pa pro choice depende lang ta pamarinta bang long sin pamarinta on pro choice atau makapagbayain baran na labi marayo pasal yato half time magbaya bang kita mabaya tugsukan na tawari haksin individual tantuhin biyasin ha Turkey in piyakay nila tag nakabibira sab sila sindang nga China da Erdogan nagpatugsok si Sinovac in Indonesia Jokowi damikyan Sinovac de sabin pagtugsukan niya made in China ray sab vaccine even Malaysia in mga frontliners niya nagpatugsok katugsukan na si Dengha US amon Pfizer o sin Philippines on de sab Sinovac atin na Sinovac na panagnan di matungin Pfizer way pa sila diatungan dia aywan sin AstraZeneca jare tanto kamatauran sin rakyat deng Malaysia Philippines dapa Indonesia katugsukan sila sin kita niyo katan sin Periglo in mabaya tugsukan sin Sinovac katawd nagbuka sin kuan vaccine Sinovac lang na business in China lang niya project in China atin niya
pagka sila long na nakahinang na sin virus tanto ina nga nila ubat jari makasin sila. Comment nyo down and pandapat nyo ha vaccine bang uno kanyo in vaccine bang kamu kaya tugsukan, share nyo and experience nyo biya kan buka kasi ini i-comment nyo and sabab bang may ta kamu di mabaya tugsukan, i-comment nyo resa bang may ta kamu mabaya tugsukan. Dungog sin admin in sawsuko sin ubos na kaya tugsukan natin niya pagtugsok panagnaan pagbalik ito katugsukan na siya magkarwa mayroong na siya ano ba nakarwa na siya tugsukan dilan na siya certificate atau vaccine passport artinya isyusin katugsukan sin vaccine na dilan na siya certificate bilang buktiin siya ubos na kaya tugsukan in vaccine ini bukod siya kuan actually bukod siya di siya manjari sa tawahon ta magtuy in siya uwat covid bukod siya biadto in vaccine ipaghali atau ipagpagang sin covid atin niya sa upama bang kita si pais long ta malamin mag positive sin covid na bang kita kaya tugsukan sin vaccine makusog-kusog kita duma sin side effects sin atau symptoms kana naman ta dahil nga sabab sin covid ito atin niya bukod kita di kita kakunsanan sin sakit covid bang sa upama along na atin na di ba kita maabot sampai marapa ventilation amon magtabang sin suway butangan oxygen ang pagkita masave nabiat to di kita kakunsanan sin covid in vaccine bukod siya uwat bukod siya pagtangkis sin kamatay bukod siya pagtangkis sin sakit indagin iskatan biat to aja siya ipag ganap kusog sin baran natin niya makarahantan duma sakit in barantar sakit covid atin niya bukod siya ipag law tasakat ko kaya tugsukan hindi ko dinaukon sin covid di bukod biat to masain pa ma'am na to atin niya paghuhustay di tugsukan tatapin kita malamin da sin covid salta di kita kahunsanan biat to na matawd na hindi kahunsanan minsan siya malamin jari kumuin taod sin tao mapatay biat to atin niya bang mayroon vaccine na tanto malaman baran na matawd malama matawd din maluhay kawaon sin covid atin niya biat to in explanation sin mga deng ha pihak hospital comment nyo in padapat nyo sa so biat to in covid bukod siya ubat bukod siya lang ta ipagtangkis dengan kamatay bukod sa ukat namon kaya tugsukan na kaw sin vaccine vaccine bukod siya ipagtangkis sin kamatay bukod bima na sa ukat na kaw kaya tugsukan sin vaccine di na ko matay di na ko masakit minsan ko kaya tugsukan sin vaccine matay ra kita biat to masakit na kita di ba nin uno katan pagkawaunta luunta palombaranta kaunon inumon katanin ni taka side effect katanin ni uno kawaunta on side effect ugo sa susungon ni piriglo and di magpatugsok sin vaccine lang tabo kunin ni pamuka ini information na basta sin admin hindi magpatugsok sin vaccine piriglo sa susungon makuan siya matawd tahala sin movement niya tawa hiwal niya di siya makakadto pa ito ini bagong long sin ambok lokal ini magkalagyan siya certificate sin vaccine amon atau passport vaccine passport niya in whereon sin sulat biat to certificate di makasud pa ambok kauman ini atau di makakadto pa wala ini magbiat to hak nila tinya isisin wait na di sila makahiwal makaluhay and magta-travel piriglo amon matawag mag-travel sila matagi sila magbuwa-ula magkatumari nasuway sila kumabaksin iwan sin mag-umra iwan sin naikaji umra iwan naikaji na asal din katagnaon pagvaksin sa dunay ni vaksin covid mataw din miukaan na jari suway in maghaji pan mag-umra magkatanumat Islam na bang di magpatugsok piriglo malukos da pasal kalagyan
comment nyo and pandapat nyo bangunin pagyan ng vaccine. Yan ako, ubos na ako way pa ako ketugsukan pasal bukon ako frontliners, bukon ako amon halom kategory subay tugsukan muna tawa parinta. Jari inako ampa ko na ubos registered ja ako, way pa tumakad tawagon mabay ako magpavaksin. So by the way, amoy in backdrop pagyanon atau background sin bedroom studio ko, alam bilik ako pagtutugan ini katil pagtutugan bedroom ya limingkat-lingkat na siya on lights ko di kita maray makapagpi sin vaccine banglaw na lawsin kay kanan lang niya ikabayan ko vaccine deng US ikabayan ko lang niya vaccine deng Russia atau lang niya deng China. Di kita makapagpi pasalin vaccine ini parintay in magbi atin nga bukon sila in magdakang in sila mamedya ay pagbi nila ikat nila para rakyat free wayron san maray ula nagpapayad na rakyat katan free jari bang magdakang vaccine yan periglo fake nur no fasale bang kita kuno padukaing hula suway vaksinan marayaw da isa vaksinon kita di san po paunon sin parenta bang bukon ika salamat sin manuste. Yes, correct ko no nur no fasale bunal wayron ano ko magkagad sin mang parenta mang laoglong na baka magkagad na wayron di sa mainang sin biya kamo bukon di sa dire kami maglang sin pangagat niyo amodya ayaw sampay amon makamudarat pabaran niyo ibon sin pagkain niyo pasalin kamo kita niyo nabuwi kita niyo ikaboy anan na to alam community alam kauman jari unong kumugdan pabaranta aun effect pa kauman aun effect pa alam keluarga. Example ako di ako mabaya vaksinan pag-ubos na sakit ako di pa ako magkagat sin COVID, di pa ako magkagat sin indaginis, di ako magkagat sin on COVID pasalapan dapat ko in COVID sakit hinang jari bang ako nalamin sabab sin di ako magkagat, di ako magvaksinan, di ako agad is OP atau makad sin undang-undang new normal sabab pandapat ko in new normal new world order indaginis pasal amon nakapag amal sin pangagad conspiracy theory na jari ako ron ko niya turing sin amon banda sin parinta sin mga authority sin mga bawajib sin mga ilmuwan jari bang inako minsan sa pa nalamin na din ako magkagad na jari makalamin na ako mga ali keluarga ko makalamin na ako mga kauman tawa kauman jari sumaplagin sakit sabab ta api ato artinya nalawa na in responsible trip to way na tanggung jawab pasalin kita nababuhi kita nagkabuyanan alam sin community alam kauman so sabay kita ni pagkanya-kanya aun tanggung jawab responsible ayaw kita magpikil sin baranta sadya tinawang kita ni logo sin parinta pila bilyon na dyan kaya vaksina nila kita unta ko no may ta in milyon tao kaya vaksinan yun meron sa mga kamatay ay matawad to dah US simuno din mga deng ha Europe inya to hula kuan katan wala kafir wala bukon muslim panglang ta in vaccine target muslim noon may ta in kamatawran in bukon wala muslimin kaya vaksinan misalnya long ta karon iso silong na in COVID ini piamo no umat Islam na may ta in top 10 alam sin top 10 alam sin data sin worldometer lato long na in kamatawran pinambuk din no inula muslim nakala mo dalom sin top 10 matawd case sin COVID-19 ambuk din ula muslim jari haw no pagyanon dito pandemic law na sa law na pandemic bukon pandemic so di ka nun sinakal na bang pangakad niyo ako ni ka-explain niyo bang uno to din pandemic, uno to din COVID, uno to din vaccine, uno 5G indaginis ka tani ka-explain niyo labay pag conspiracy theory na kanyo na
mayroon di sa maglang namadya biyato ayaw hikamu darat pawaran di ban pagkahit iban alam ko man sabab taliuntain kita nabubuhi kita ikabuhinan ta halomsin kauman iban community atau community so subay on responsible ta. Okay na guys, bang way na mag-comment amoreto magsukula mga nag-participate akong pakit unong taon nag-video in page ko maray kiwan sin Facebook maray inactive diyo mga 500 da ko man minsan lang tabi yung utang doon labi kapatan nga iyo bukon active katan mataw din bukon active minsan ako mag-post din agad kakitaan atin niya kyugdan sin shadow ban subay maginang page bago. By the way, ay kung mano pa mag-subscribe pa YouTube channel sin admin TMHP Vlogs. Abay niyo, nga TMHP Vlogs. Mag-subscribe ka mo ito sa YouTube. Matawad information dito, matawad video informative. Tag-upload sin admin, tag-upload ko. Ito katan dito in video, mga topic na to pasal COVID, pasal vaccine, pasal New World Order, yato ra dito pasal Illuminati atau Freemason yato ra dito ko tan ning katagal si tao nga kamatawran mga geopolitics matawd dito tag-upload sin admin pag kita ka mo matto visit ka mo pag nakapila na ako nagsulay nag-upload diha Facebook sin mga video sumagnat magguwa na kandi inday bangat deng ha phone ka datawa deng ha signal inline ko in data ko mataod di ako pagkaigan data bukon so impossible deng ha data us bang mag-upload on the problem dia so maraw pa rito YouTube na dya iba na Instagram follow ka mo ha Instagram dito on i-upload ko video kalau ko tibutan mag-upload darak matuiwan di Facebook makaliso mag-upload sumagnat siya usmugat mga ugat undang-undang sin Facebook biya di na kauno sinakal makaliso bang ini ako naganti sin Facebook limiw na ako bang naon ganti sin Facebook social media bago na-admit to na ako di para long time crowd sin Facebook matawad so mari biya to tiyugdan sin shadow ban so that's all guys amo yato in topic na to magsukol ka niyo kita nag-comment nagkita don't forget to subscribe pa YouTube follow ka mo ha page magsukol ka niyo katan assalamualaikum salam doa bye bye